Našli smo domorodce u džungli, ali prije toga čekautali smo se iz hostela uz ovaj brutalan doručak, pa nam je cisterna zagradila taksi i vozimo se prema Taironi, prema nacionalnom parku, a na putu ima svega. Zanimljivo je vidjeti kak ljudi žive i evo nas na ulazu. Opet sam zadnji u redu, pa još malo čekanja i krećemo. Na ulazu nas dočekuje jedna majmunčina, a onda imamo ovakve poglede na plažu. Plaže su stvarno super, još malo spuštanja u džunglu i onda šuma palmi. Šuma palmi je možda najbolje kaj sam vidio u Taironi, sve podsjeća na Jurski park, a u ovoj vodi navodno ima i krokodilac. Preživjeli smo i čekamo bus za Santu Martu, a u busu sigurnost na prvom mjestu. Ali baš mislim sigurnost na prvom mjestu. Upoznali smo i neke domorodce, pa smo maznuli ovaj čips od banane i onda vam pokazujem kako ljudi žive uz cestu. Sve izgleda onak tužno, čak gore od Maroka. Siromaštvo je, čini mi se, veliko, a ovaj frajer se samo random šverca. Tu nas je ostavio bus na marketu i moram reći da nam baš i nije bilo svejedno. Na brzinu smo zvali taksi da nas odfura do hostela jer je to najsigurniji način i evo ga, završavamo našu priču za danas.